Uma ngoDisemba kade nginaye, safike sakhuluma yonke into. Lapho engaze ngafika khona ngathola ukuthi isoka lakhe lela bejoya nalo uStefana wami liboshiwe, kufuneka ukuthi liyokhishwa uba ejele. Lakhishwa uba ma? Lakhishwa ulikhipha. Lakhishwa ubani? Kanjani? Imali ngeke ukhalele lonto ukuthi wenze lonto kade ngikukhulisa ngibatanisela uba wena ngekho empilweni yami wena ngisho kuthiwa ungithengele imoto ngeke uzukhomplayine ngami yonke into ngenzela yona ngeke uzukhale ngilipatanisela nibancane bakwena ehambile wanishiya nami ngibamba ama-piece job ngibamba kubantu ayikho into ongayicomplainwa nangami ngendlela beningenzela ngayo usho ukuthi ungithekele imoto nje namhlanje ayikho into ongayikhalaza ngalona. Yebo ma ayikho ngiyaxolisa ungene emlomeni vele ayikho ingakho nje ngikwenzele konke lokhu. Ngoba ngifuna ukubonga. Into engikhala kasisi wami kakhulu engikhalelayo ngikhalela ukuthi umama bayaphuma bayangena abantu kuphuma abasha kuphuma abadala kungena abasha kuphuma abadala wena nje kuyakujabulisa ukuthi umakho no bokungangijabulisi pho yini into ekubambile khona yini into phela ngoba phela ugovernment ulungisa la ngoba bengifuna ukuthi agcine ajabule. Yes ngicela ukubuza yini into kade uyilungisa because ugovernment mayikunika indlu usuke kunika indlu phelele. Yes, ngoba wakhipha isicaba ngoba wena wakhipha isicaba se-RDP wafaka i-aluminium. Even ngisho la eminyango ngakhile ezinye izindlu mninqaba izindlu la eminyango uma ezizomfakela imali. Akaseyibone lo mali mama wena khona imali kayafika kwena phela akasengibone lutho sizomfakela ngoba sekufika zini yonke le nkathi ungacabanga lokho sekufike laba kaSomzansi sengizoyithola lo mali ubuzokucabanga nini lokho engibuza kuwena ubuzokucabanga nini lokho ukuthi ufuze unginike imali yemqasho legcela igceke ngoba nami ngiyabona imqasho igcela igceke kodwa ngazishiya isente lawo ubuzokunika nini ngibuza lokho. Mzansi reality story. Igama lami umthokozisi uJijila Majongosi uNtaba Ikhonjwa zikhonjwa bagangile inhlune emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Bafowethu namhlanje ngivakashela uma wami lana ukhala nje kakhulu uthi Nkomose sikhinde sincane ngicela ungilekelele. Kusenjalo ke kunenkinobhe ekhona la ngezansi ngicela nje uyipresse usubscribe phela ukuze sikwazi ukukuthulela ama-video ahlaba umxhwele la engisuke khona ke ngisiza umphakathi wakithi eMzansi. Mawami ngicela ubingelele kuMzansi reality masuyasitshela ukuthi njengoba ungibizile ungibizeleni ukuze ngikwazi ukuthatha ke udaba lakho ngilithathe ngilibeke kuyibalazwe bebone udaba lakho. Ngibingelele nguChelithwa kaSibiya. Masoto. Yebo ngibhalele kuMzansi la ngoba nginenkinga endodakazi yami engangihlala eMjondolo ngasuka lapha eMjondolo ngaya kulindela ngibhalisa indlu khona kunjalo sengihlalile kulindela baphuma bokuqala igroup yaphuma yesibili yaphuma yesithathu mina ngiphuma eyokugcina ke yaphuma nayo ngagcina sengisele ngedwa ngakuthi sengidawukisa lapho ngihleli ngedwa indodakazi yami iyafika kodwa izongibona la iphatha oplastikana ngelanga ibaphatha boplastiki ifike nayo ixoxe ingikhalele ngalento isimo senza kumina ukuthi indla iphumile thawuma kanje inkosi yami ixoxe idabukise ngelinye ilanga sengizwile ukuthi indlu yami iphume ngegroup yesibili mina kanti yena uyazi lo ndlu seyithathile okokuqala ubengahlala nami eMjondolo beyimbe ngihlala eMjondolo beyihlalile eFlethini eThekwini kodwa usekwazile ukuthi indlu yami mayiphuma ebeseyithatha indlu yami ejike khona lapho sengizokuthiwa usefaka imqasho uma sengizokuthiwa indlu yakhe iphumile mama egroupini yesibili ayi ngizama ukumbuza ethena awuma ubani osho njalo kanti yena uyazi udaba ukuthi indlu kade yaphuma hayi lonto ngiyilandele kancane hayi ngithola ukuthi hayi wenza umqasho usisi wenze yonke into lapho mina ngisilima abantu ngisilima ngiyadatshukelwa kolindela yena ufika ezongiviva ngihlengela ngaphathi iplastiki ngela ngiplastiki uphatha ngela ngawuphathi ngezwa ke lonto uma ngithi ngiyambuza uyaphezulu engibise thubani ubani sengize ngawe ifikela ngafike ngayibona indlu yami uma sengiyibona indlu yami uzongitshela ukuthi hayi ma linda ngifaka ifurniture
ngahamba ngalinda namanje ngilindile ifurniture ngiphethe ifurniture engitshela ngithi ma sengi-right ifurniture sengiyifakile still now ngoba sengize ngibhalela ukuthi ngicela nizokhuluma nayo ukuthi ngihlekiselani ngabantu ngempela sengihlala isikhathi esingaka 2018 ngabhalisa indlu kuphume 2023 still ngihlele lindela ngiyinhlekisa kubantu sengiyinto nje manje emphakathini ngiyacela nje ningikhulumele nayo ukuthi ikwenzelani ubuhlungu okungaka kumina. Ngiyakuzwa mama, isito sakho sibuhlungu kakhulu. Siyadabukisa, ngiyabona nami isimo esikhona la. Njengomuntu ukebuka isimo sabantu sicha ngempela mangahambi kahle akuhambi kahle. So into yenza ukuthi usizakale ukuthi uye khona ka housing wasuthola ukuthi indle yakho. Yebo, bengingazi lokho engihleli Futhi yena ngisithutha. wenze njani watshontsha izinto zakho? Ngiyacabanga phethe isho ukuthi utshontsha izinto zami uhamba wenza into wayikhipha izinto kwabalula yonke into yayibhaliswe yimina indlu. Mina ngibekhe ngilindile indlu angitholi from 2018 kanti indlu iphume ngo-2023 futhi ngaba unumber 2 kule group ama-group awu-5 lokho ebizwa ke ngihleli kanti ngibe unumber 2 yami group kade indlu yami yaphuma kanti yena uyazi udaba ukuthi yena akahlahla ukuhlaza zihlale nami beyihlalela emafletini kodwa usekwazile kube emafletini ezontshontsha indlu yami ejike futhi yakhe imicasho kuyona mina ngazi lutho ngihleli ngisilima mina la. Futhi mama la uyahweba futhi kunemali ayitholayo. Kuyacaca vele uyayithola vele kodwa bakho gross ongenzela yona mina uyifikele ishayela ngalo plastic elanga akaphathi lutho umuntu oxakekile nje kodwa ngikhohle ukuthi ngophela uyarentisa yini exakeke efeke mexakekile. Yo yazi ngempela kubhlungu ukuhlukumeza umzali kanjena. Into engizwa iubuhlungu nakumina ngoba ngikholele kakhulu ukuthi umzali wakho kusuke kuNkulunkulu wakho wasemhlabeni. So into ufisa ukuyenza njengamanje ufisa ukuphuma la elindela uyongena emzini wakho. Khathele ukuhlala ilindela ngifuna ukuphuma nami be njengabafazi bonke ngiyongena endlini yami nami ukuthi imqasho uyakhe kanjani kulungile isifayini ngizoqhubeka mina berente kumina ngoba nawo lo mali yomqasho ngifuna engazisi ukuthi uyishonisaphi ngoba kumina phela kho gross ongenzela yona ayikho into ephathekayo ukuthi lo muntu uyaqashisa uyarentisa ufika nje ishayela ngalo plastikana akusho igloss eqhamuka kumina ngifuna ke ngicacisele ukuthi le mali uyishonisaphi yabi izindlu oqashisa ngayo phela. Wow, Mzansi reality story bathi sikhinde sincane esiqoka ingane kuphela umuntu omdala kasigqoki. I have to make a plan. Fanele ngithatha action kulolu daba lika mama isimo sihle kahle kodwa ke angithembe ukuthi ke undodakazi somfica uhlala khona naye lapho noma uqashile fethini. Okay. Akahlala usendlini lapho uyaqashisa kuphela ngoba nawo le RBP uyiqashisile nemicasho seyakhile. Uyabona umuntu wenza imali ngempela kodwa uma eqhamuka kumina uqhamuka nje umuntu oyexakekele ngikhohle ukuthi kanti kwenzakalani ngaye. Uyena yedwa. Bathathu. Yebo ngihlala nezu2 lapho. Okay. Kulindela. Okay. Manje nibathathu ngiqonda ukuthi izingane zakhe nileze ezintathu. Izingane ezintathu zami yena omdala yena. Laba babili ngihlala nabo lapha elindele kungahlala nabo 2018 to 2023 ngihlala nabo namanje. Lolu daba bebengalazi. Bayalwazi kodwa ngibayalwazi bancane nabo. Kodwa bayaluza ukuthi dadobo uyabheda lento oyenzileyo. Nabo bayakhuluma nami ma wazwabheda lo. Into wenzani? Okay, Mzansi reality njengoba sengishilo nje kumele lolu daba ngilisukumele mama ngicela sisukume njengamanje ngiyakuthembisa ukuthi ikhiya zolala kuwe namhlanje iqashi lezi ngingabonga kakhulu lezi iqashi lezi ziyokhokha kuwe namhlanje ngingabonga kakhulu sengihlupheke kakhulu sengihluphekile bakithi ngiyinhlekisa kubantu ingane ngidayisa kubantu emphakathini hayibo sengikhathele ngiyabona khuleka mama khuleka uzoba right yeah. Sithemba ukuthi bakho uma kuyisonto hamba sesontweni. Bani? Ko uMasibiya isho ma. Imini ma wakho uMasibiya. Uzivulela sisi. Sisi. Oh. Hayibo. Ma. Oh my
nje umuzi wami ongaka. Awu amanzi mase sipha into okufuna iyembezi. Sizicela usheshise. Awu busabukaka kuthi kwami. Awu sangahlala ngiyemani lindeni iminyaka emingaka. Kanti umuzi wami ungaka uNkulunkulu wami. Awu kodwa le ngane ingilani kodwa. Awu ingilani ingane ngiyizala. Awu yaza ngidayise emphakathini. Kanti umuzi wami ungaka nefenishe kunjena uNkulunkulu. Mzansi wami njengoba ubona sesimtholile usisi sangena ngaphakathi nangumana lana ke usevele wafika wakhala nethuswa ukuthi kanti unekhaya elihle kanjena iyona furniture le kwakuthiwa isafakwa kade yafakwa ifurniture ke mawubuka ekhaya cha kuhle kukhasikhasi usisi ke asimtholanga eflatini usehlala khona la ekhaya okuwumuzi kama okuwumuzi wabo bonke sehlala khona ke uqinisweni kodwa ke umuzi kama dadewethu nangu mawami uyakhala simfica uyakhala njengoba umbona nje ngene uyakhala ukhala ngesenzo wasenza ngokuthi ungabenzi ubulungiso ungalenzi iqiniso uthatha into zakhe wayoklema ka-housing lapha yaphuma indlu and umama lokho ethi indlu sethola ukuthi indlu siphumile wena usukhona and wena still usahleli langa uqamba amanga ukuthi hayi indlu salungiswa ayakalungi indlu ubeka lokho nalokho kanti indlu usuyenze ukhisimuzi njengoba isiwukhisimuzi sinje. Siqale silungise la kwelamanga ukuthi ngiqamba amanga. Khona ukuthi nani yabona ukuthi akuona amanga lawa bengihlezi ngikwasho. Yebo uma bengimlungisela vele indlu andilokho sixoxa naye. So njengamanje ngiyathuka ukuthi usefika namakhamera sengumqamba imanga shuthi sengisigebengu. Angazi ukwenzakalani uma bengithi ngimenzela surprise. Yebo. Surprise lena isikhathi eside kangaka ma ngicela ukukhuluma indlu iphume nini? Iphume 2018 indlu. 2023 ngayibhalisa 2018 indlu. Wayibhalisa ngo-2018. Indlu siphuma 2023 angazi. 2023, 24, 25, 26 ulindi surprise uma wakhe nethwa izimvula lapha. Bengisayilungisa indlu and leyo kunethwa imvula akwazi unganethwa imvula ihlele endlini. Yindlu leya nayo leya abehleli kuyona. Ukuthi ayifani nayo le. Wena lokhu uhleli nje uyahlobisa lana uyahlobisa uyadecorate indlu ngenxa ukuthi umzala wakho uyanetha ukuthi nakho lokho ngikwenzela yena futhi. Ngikwenzela yena. No akulona iphutha futhi. Iphutha lelo. And nawe uyakwazi lokho. Mama ubuwazi ukuthi lutho ngikwazi ngoba ngifice bengilinde into yoba ngiyazi phela le ndlu mina shuthi ukube iminyaka emingaka ingakho ngize ngabhalela umzansi ukuba ngimbhalelanga lonto ibizolunga nini ngoba ngifika namhlanje kwawinini iminyaka bekuzoba nini ngempela lento ngihleli lapha emlindelweni wena kanti uhlele endlini eyelo kwathatha indlu yami wahlala kuyona awungitsheni lutho uza kumina uzongivala ngoplastiki ngelanga ngivale ngoplastiki uyayifikela uyishayela nje kanti wena uyazazi ukuthi usuhlala emzini wami ungangitsheli iqinisa akazube nalo mntanami ungihlekisile khona ngabantu bakithi ungihlekisile ngabantu endaweni. Hayi cha mashe waze wangicaka yena namhlanje. Hayi waze wangicaka yona uma wakho. No uyangicaka uma and na uyakwazi lokho. Akazi lutho uma wakho yena. Uma ngoDisemba kade nginaye safike sakhuluma yonke into lapha engaze ngafika khona ngathola ukuthi isoka lakhe lela bejoyana neLustefana wami liboshiwe kufuneka ukuthi liyokhishwa bayetshela lakhishwa bama lakhishwa ukhipha lakhishwa ubani imali kanjani ngeke ukukhalele lonto ukuthi wenze lonto kade ngikukhulisa ngibatanisela ubabuwele ngekho empilweni yami wena ngisho ukuthunkele imoto ngeke uzukhomplayine yonke into ngenzela yona ngeke uzukhale ngilipatanisela bancane babone ehambile wanishiya nami ngibamba ama-piece job
lokhu ngibamba kubantu ayikho into ongayicomplainwa nangami ngendlela beningenzela ngayo ungithekela imoto nje namhlanje ayikho into ongayikhalaza yebo ma ayikho ngiyaxolisa ungene emlomeni vele ayikho ingakho nje ngikwenzele konke lokhu Nini ngoba ngifuna ukubonga into engikhala kasisi wami kakhulu engikhalelayo ngikhalela ukuthi umama bayaphuma bayangena abantu kuphuma abasha kuphuma abadala kungena abasha kuphuma abadala wena nje kuyakujabulisa ukuthi umakho no bokungangijabulisi pho yini tati kubambile khona yini tati phela ngoba phela ugovernment ulungisa ngoba bengifuna ukuthi ekugcineni ajabule yes ngicela ukubuza yini into kade uyilungisa because ugovernment mayinika indlu so inika indlu phelele yes ngoba wakhipha isicaba ngoba wena akhipha isicaba se-ADP wafaka i-aluminium even ngisho la eminyango ngakhile ezinye izindlu mninqwaba izindlu la eminyango uma ezizomfakela imali akaseyibone lo mali mama wena khona imali kayafika kwena akaze ngibone lutho isizomfakela ngoba sekufika zini yonke lenkathi ungacabanga lokho sekufike laba kaSomzansi sengizoyithola lo mali ubuzokucabanga nini lokho engibuza kuwena ubuzokucabanga nini lokho ukuthi ufuze unginika imali yemqasho legcela igceke ngoba nami ngiyabona imqasho igcela igceke kodwa ngazishiya isente lawo ubuzokunika nini ngibuza lokho naku umbuzo umile ubuzomnika nini yonke le mali njengoba sekufike thina wena usucabanga ukuthi wena usuzokwazi ukunika umama imali yebo-ke bengizokwazi ukunikeza imali uma ngiyamnikeza imali uma nje hayi uma ngeyiphika kayazi nina ngikhumbuli mina ufika wena udlapholo kumina uplastic ilanga lo plastic awuphathi kanjani kuwena nginemali ekubeni ngakha angithi ngiyakhala ngilungisela nini nawe uyatohoza kodwa yebo ngiyatohoza mina ngazikrosa mina nje angazikrosa yakho ukuthi nafu uyigqikili rice 10 kg impuphu 10 kg uflour 10 kg amafutha 5 liter igrosa onyama angazi lutho ufika no plastic abawu2 uneyelanga ufiki nalutho angazi lutho mina uthi le mali uyenzani yemqasho xashe ngayo emzini wami angiyazi ukuthi uyenzani ngempela ngiyakha nje ma lokhozi mina ngiyadideka ukuthi yini oyakhayo naye imqasho kusho wena ukuthi khona izindlela ezifaka imali la ekhaya uma lapho uhlela ulambile iyangena imali wena ngala uthi ulungisa umuzi uma mfethu awusamcabanga into engikhalelayo awusamcabanga ngendlekeni ahlele kusona wena ungakhulanga uhlale edlekweni because uzamile umama ukuthi ekukhosela uzube mdala uzube mngaka and wazama ukuthi elwe nempilo ukuthi nibe right okay akwenzakala ngalendlela afisa ngayo nangu uhulumeni uyalekelela manje ukuthi nansi indlu mama wena uthatha izinto sinyelele uyahamba uya lapha ka housing uyafika lapha uthatha indlu uthi indlu usufaka iqasho emva kweqasho usuwenze njani umama usumkhohliwe no sifuna kusiphume nesinqumo ke manje siphuma nesinqumo manje ngicela ukuyilungisa lapho okay shothi ke nami khona la engibe wrong khona kodwa nje nomani akusenze kakhulu lento lento bese ngahlala phansi siyikhuluma as a family asikho isidingo sokuthakela lapha no bengamlwisa ngisoze ngazamlwisa nawe uyakwazi mama bengakulwisa mina ngifuna ukusuka ubengilwisa phela mangifika kuyena engitshele ebhekele uma evuke ngolaka uma ngithi inkinga uma ngabe ufaka abantu bangaphandle endabeni zethu kufanele ngenze njani mina angithi wena uzwa abantu mina nganyakho ungizwa kodwa bangisizile banakho ngempela ngikwazile ukubhalela umzansi ukuthi ngempela onto iyiqiniso umzansi awukuficanga nendlela uhleli kuyona uma abantu bangaphandle bebeqamba amanga bebengitshela amaqiniso ukuthi ngizothi bangaphandle kodwa khona lokho kungisizileke banakho umuzi wami sengiwubone ngawubona into abangitshene yona abantu bangaphandle lonto sengifike ngayibona nanku umzansi ngiwubhalele ukuba ngifana nomzansi bendlu bengizoyazi nini mina bengeze ngiyazi ngaba ngiyazi lendlu konke lezi indaba oyikhiphayo ubuzoyikhipha nini umbuzo loyo konke lokho kusho ubuzokukhipha nini bengizokukhipha nje esikhathi mase si-right nanokuthi-ke ma inkinga enginayo-ke manje ngibhedelwa yitoho so ngizocela-ke ukuthi kule mqasho ekhona la iminyango u-10 unezindlu ezo-10 wena yebo lezi la ngemuva zo-10 yebo bhuti engizakhile yazwa rich bo ayiwanda ngizocela-ke ayiwanda kukuhle kanje ayiwanda kukuhle kanje yebo ngizocela ukuthi mina noma sibe nediliki ukuthi okay akabuyele la emzini wakhe athathe iminyango u5 nami ngisale no5 ngize kube ukuthi ngithola itoho bese ngiyahamba ngiphinde endaweni yami bengade ngihlala kuyona angeke umlise uma kuyisholo wena no angeke ngize ngimlwise vele konke lokho bengikwenzela yena engazi isikhathi eside ngasese 2023 shuthi iphutha libe lapho ke nje ukuthi kuvele kwathatha isikhathi eside kodwa nje wena uthi mama wakho uhlale bengikwenza ngesihlo uthi mama wakho uhlale eflatini wena awukhulumanga iqiniso ukuthi uhlala la ekugcineni ngala kwakhona la ngisanda kubuya bengade ngingahlali vele la okay siswami
wena usuyisholo manje bengakakufakeli umbuzo ukuthi wenze njani, but wena usuyisholo ubona ukuthi umama enze njani njengamanje umama. Njengamanje nje ngicabanga ukuthi into angakwayithatha laphana mhlawumbe impahla zokugqoka angabuyi nalutho ngoba vele sengimsethele yonke into la. Okwamba sokuthi ngiyobalanda vele. Shuthi mina sizokusukela kahle hle siyakusukela. Nje. Kodwa nangu umama ukhala ngokuthi isikhathi eside lokho umthembisa into engekho. But njengoba ngade ngisho nje ukuthi shuthi iphutha lami libe lapho ekuthenini ukuze kuthathe isikhathi eside kakhulu. Okay, mama, ngoba kade ngishilo ngathi ikhiyo zolela kuwe namhlanje. Nansi kunezindlu zo10 ngibonile sifika la. Kunezindlu ekhona ke ngingakade ngithuka ukuthi are you sure ukuthi ilana yini. So ngiyathuka ke undodakazi mayese invest kangaka and ngiyathemba ukuthi akekho umuntu ozokulwisa awunandoda ezositshela ukuthi egcineni ifaka isandla lana esandleni salo samama. Lutho bhuti. Because manje lento yena nifike nithi yonke into eyena ndeni sekunendoda sizoqhamuka siphinde sibhalelwe uwe futhi ususibe. Uyophinda umama abuyele kuye kunina bhuti. Angithi ukwazile unibhalela uyophinda nibhalela nitshela ukuthi nayo ke indoda futhi manje. Okay mama, well indodakazi yakho Shem ayinawo umoya bengitshela ukuthi uzofike umuntu ophakamisa umoya engicabanga ukuthi akushoyo ngiyazi okunye kwamanga ukuthi besazokutshelwa kama surprise kumnandi ukudla imali. So uyabona mhlawumbe ubuzophazamisa nani but ke njengamanje into esizokwenzeka sesizothatha ikhiye zibuyele ngakuwena ungene ekamerweni ungene lapho nihlale nibe umndeni nikwazi ukubambisana. Siswami kunjani? Yebo. Mzansi wami, Mzansi reality. Well, sifikile sisikushem hayi asifikanga nomoya ophakeme kakhulu. Umuntu okwazile ukuthi masikhuluma naye ezethobe and akubanga nokulo umama nje uvele wakhihla isililo ngikhalisa ukuthi hawu kanti le finisher kade yangena ekuthiwa ngene ifinisher engangeni for isikhathi esingaka kade yaphuma indlu yaphuma nini 2023 2026 manje usisi nje uhleli lana uyamfihlela ukuthi la ulokhethe usemafletini. Sibonge kakhulu ngiyathanda ukuthi nje nithathe ihug njengomndeni nani ababukeli bebone ekhaya ukuthi anixabene. Thank you, ngiyabonga kakhulu mina ngumzansi reality show. Siyabonga kakhulu. Thank you.